Yes, bakunzi ba Newsab TV rero kanonye mbifurize igitondo cyiza. Turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri eshanu z'ukwa kabiri 2025. Birumvikana n'amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba twapudetinga abantu tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Sindi butinde rero ndaza gukubita mbangura, ndaza gukubita nirukanka cyane, by'umwihariko amakuru nyabagezeho kuko mu bice bigiye bitandukanye imirwano yamaze kuba ica ibintu. By'umwihariko si ibyo gusa kandi uretse kuba imirwano yamaze kuba ica ibintu, turaza no kubabwira yuko mu mujyi wa Villa situwasiyo ari hatari, ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Turaza kuba tubikubuzaho tubiva imuzi n'umuzingo. Turaza kugaruka mu bice byinshi tubapudetinge, tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyimira turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka mu bice byano iminembwe naho nyamuneka ibintu bikomeje gusubira irodubi ku rwego rwo hejuru, ivumbi rikomeje gutumuka. Amerika yahamagariyemo 23 kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni zimwe mu nkuru zikomeye turaza kuba dukomozaho tuva imuzi n'umuzingo, tugenda tubapudetinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Si ibyo gusa kandi turaza kurebera hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka mu bice byahagiye muri teritwari ya Masisi. Masisi ibintu byakaze, turaza kubabwira yuko Batata Panyo yasobanuye ukuri kwe ku rubanza by'umwihariko bumukurikiranyeho. Turaza kubabwira yuko nyamuneka ibintu byamaze gukara, impinduka ikomeye mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira impinduka zamaze kuba zigaragara ni izihe, bimeze bite. Turaza kubabwira iby'ikimenyetso gikomeye cy'ikibazo cyimbitse kuri politiki n'imiyoborere mibi ya Kinshasa, ariko kandi ibi byose turaza kuba tubiva imuzi n'umuzingo gatanu kuri gatanu tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye ku mugaragaro umutwe wa 23 kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gushimangira amahoro n'umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu bumaze igihe bwugarijwe n'intambara. Ibi byagarutswe rero ibiganiro byahuje abasenateri b'Amerika barimo Jimmy Rich ndetse na Jeanne Seshishini na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Byabereye i Washington rero, bikaba ari ibiganiro byibanze ku masezerano azwi nka Washington Accords for Peace and Prosperity, agamije rero guteza imbere amahoro arambye n'iterambere rishingiye ku bufatanye hagati ku mpande zombi, ubwo ni hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impande zombi rero zaganiriye ku bufatanye mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ishoramari riri hagati guterwanwa mu mushinga wa roboti Corridor ufite akamaro kanini mu bucuruzi n'iterambere ry'akarere, ndetse no ku mbogamizi zikomeje guterwa n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasenateri rero b'Amerika bagaragaje impungenge zikomeye mu bikorwa by'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako gace, basaba ko umutwe wa 23 wahava burundu, banashimangira ko amahoro arambye adashobora kugerwaho hatabayeho ibiganiro bya politiki byimbitse bihujwe n'ingamba zifatika mu gusenya ndetse no guhagarika imitwe yitwaje intwaro irimo na FDL na Wazalendo. Amerika kandi yongeye kugaragaza ko yiyemeje gukomeza gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugendo ruganisha ku mutekano, ituze n'iterambere rirambye. Nashimangira ko amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ingenzi ku mutekano w'akarere kose, Afurika hagati ndetse n'ibiyaga bigari. Byose ni ibyakomeje kugenda by'umwihariko bitangazwa ariko kandi binavugwa. Yes, reka mpite ngaruka kuri izi mpinduka rero zikomeye zamaze kuba rwose nazo zibagateranzamba kanyina wanzamba. Ibi nabyo biri kuvugwa cyane. Ni igikorwa rero cyitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye mu mutwe wa AFC 23, igikorwa cy'intambara cy'intambwe n'umutwe wa AFC 23 ku kibuga cy'indege cya Kisangani n'ikurikiraho gusa ku rwego rwa gisirikare. Intambara ikomeye rero mu mvugo muri politike bigenga intambara ikomeye igiye kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu rwego rero rwo kubagabye igitero ku kigo
gicungira kandi kiyobora drone za gisirikare. AFC M23 ngo ishaka guhindura icyerekezo cy'impaka, by'umwihariko AFC M23 rero mu rwego rw'imirwano isanzwe kijyana ku kibazo gikomeye kurushaho ku nshingano za politike n'imyitwarire ya leta n'imiyoborere. Nk'uko rero byatangajwe mu itangazo ryabo, iki kigo ngo ni icyari ihuriro rikuru ritegura, guhuza ndetse no gushyira ibikorwa by'intambara byiswe icarubanda no ku birindiro bya AFC M23 mu bice bigiye bitandukanye birimo n'Amasisi, Minembwe, Walikale, Rucuru ndetse na Rubero, Karehe ndetse na Mwenga. Uru rutonde rero rw'utwo duce tuvuzwe haruguru iragaragaza ikarita y'intambara ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bunaniwe kugenzura binyuze mu bundi buryo uretse kongera gukoresha ikoranabuhanga rya gisirikare. Icy'ingenzi rero hano ku isi ukumenya gusa ukuri kw'ibirego ibisaba ko igenzura ryigenga ridafite aho ribangamiye, ahubwo ubutumwa bwa politike bwatanzwe n'indege zitagira abapilote zari zimaze igihe zifatwa nk'intwaro z'ingenzi ku ruhando mpuzamahanga. Ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikaza gusenwa ari igikorwa cyiza, by'umwihariko kandi cyatumye igisirikare cya M23 kirushaho kugenda by'umwihariko kigaragaza imbaraga ndetse n'ubutwari, kuko kurasa hano hantu byongeye gutuma igisirikare cya M23 cyitwara neza cyane, gitsinda bikomeye igisirikare cya FARDC mu buryo navuga ko budasanzwe muri rusange. Yes, birumvikana rero ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi rwose binatangazwa kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ariko kandi none ku rundi ruhande cyana uko ibintu bihagaze muri ako gace, iha naho situation ni hatari ndetse ibintu bikomeje kugenda birushaho kugenda bihindura isura. Nyemera duhite twinjira muri no nkuru ya Tshisekedi nayo itugezeho aka kanya nyuma y'uruzinduko yagiriye mu mujyi wa Kananga. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ategerejwe i Rwanda muri Angola mu ruzinduko rwa kane mu minsi mike ishize, rugamije gukomeza gushyira imbaraga mu gitekerezo cy'imishyikirano iganisha ku mahoro arambye. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye agaragaza ko Perezida Tshisekedi ari mu bihe bikomeye bya diplomasi, aho agenda ahura n'igitutu gikomeye kimusaba kwerekeza inzira y'ibiganiro. Mu nama mpuzamahanga rero yabereye i Davos, abahagarariye Ububiligi bamugaragarije ko kuganira n'impande zose birebaga ari ingenzi kandi byihutirwa. Ubutumwa rero bwasubiwemo no mu biganiro aheruka kujyana na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron i Paris mu Bufaransa. Muri icyo gihe rero indi ntambwe ikomeye yafashwe nuko intumwa z'ihuriro rya AFC M23 ziyobowe na Bertrand Bisimwa ziteganya kuva mu mujyi wa Goma zikerekeza i Doha muri Katari, aho biteganyijwe ko hazabera icyiciro cy'imishyikirano. Nk'uko bitangazwa rero n'amasoko atandukanye yizewe, iyi nshuro ishobora kuba ariyo ya nyuma y'imishyikirano ikomeye igomba gufata ibyemezo by'ingenzi ko hazaza h'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Tshisekedi ugaragara nk'umaze kugerwaho n'igitutu gikomeye cy'imbere mu gihugu n'icyo mu rwego mpuzamahanga, bivugwa ko yatangiye kugaragaza ubushake bwo kwemera ibyo asabwa na AFC M23, by'umwihariko ingamba zo kubaka icyizere kirimo kurekura imfungwa. Bivugwa yuko rero uru rugendo rwa Tshisekedi Rwanda ndetse n'imishyikirano iteganyijwe i Davos bishobora kuba ari urufunguzo rw'icyerekezo gishya mu gushakira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amahoro n'ituze byari bimaze igihe byifuzwa n'abaturage bayo n'umuryango mpuzamahanga. Ibyo ni bikomeje kugenda by'umwihariko binatangazwa. Nyemerera by'umwihariko rero dukomoze no kuri no nkuru idasanze ku kijyanye impunzi nazo ibyazo ariya mu Burundi bikomeje kuba agateranzamba kwa nyina wa Nzamba.
kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi n'abiri 2025 ibihumbi by'abanyekongo bahunze imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeza kwambuka imipaka by'umwihariko bashaka ubuhungiro mu gihugu cy'u Burundi mu nkambi nyinshi zakiriye impunzi. Rero inkambi ya Busuma iherereye muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza niyo igaragaza cyane ubukene n'ikibazo cy'ikiremwa muntu gihari nk'uko byemezwa rero n'imiryango mpuzamahanga itandukanye irimo UNICEF. Iyi nkambi iri mu bibazo bikomeye by'imibereho n'ubuzima by'umwihariko bw'abarimo. Mu by'ukuri rero inkambi ya Busuma yashyiriweho kuba ikigo cy'inzibacyuho cyihutirwa, ariko ubu imaze kwakira impunzi zirenga 700. Abenshi rero muri abo bakaba ari abagore n'abana. Ibikorwa remezo rero bihari ntibihagije na gato kuko byagerageje ubushobozi bwabyo mu rwego rukabije, bigatanga imibereho mibi n'ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu. Impunzi rero zibura amacumbi akwiye, ibikoresho by'isuku bihagije, umubare muto w'ubwiherero utera ibyago bikomeye byo kwandura indwara zituruka mu mazi mabi, mu gihe ubucucike bukabije n'ibura ry'amazi byo byamaze kuba agatereranzamba. Indwara karundura rero zimeze nabi. Nubwo imiryango rero y'ubutabazi ikomeje kugerageza kongera serivisi z'abantu benshi biturutse mu mibereho mibi n'ubuzima butameze neza. Mu rwego rwo guhunga aya makuba rero hari impunzi zagerageje gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imipaka yari ifunze kandi zirushaho zari zarahawe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR cyangwa leta y'u Burundi. Cyakora abo bose bafashwe n'inzego z'umutekano basubizwa ku ngufu mu nkambi. Ubuhamya bwakusanyijwe muri izi nkambi buragaragaza ko ubuzima burimo inzara, amacumbi adahagije, indwara zugarije ubuzima bw'abantu. Biragaragara yuko ibintu ari bibi cyane. Uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere, igisabwa n'imiryango mpuzamahanga. Mu gihe ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo rero gikomeje gufata indi ntera, Perezida Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yahaye umunyamakuru Harayana Valase Victoria mu ntangiriro z'ukwezi gushize 2026 yasabye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwemera inshingano zayo no gufungurira abafatanyabikorwa bayo mpuzamahanga mu gutabara. Ashimangira ko u Burundi budafite ubushobozi bwo gukemura bwonyine iki kibazo gikomeye cy'ikiremwa muntu. Ngayo nguko rero ibyo byose ntibikomeje kugenda bitanga kubakura kuri buriya butaka bwabo burundu. Ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC rero ryongeye kohereza abasirikare mu misozi miremire y'Iminembwe nyuma y'uko AFC M23 ivanye ingabo zayo mu mujyi wa Uvira. Ibyangombaga gukurikiranwa ndetse no kohereza ingabo zidafite uruhande zibogamiyeho muri uriya mujyi twirwaneho. Ivuga ko kandi ikibabaje ari uko ingingo yubahirijwe bituma habaho icyuho cy'umutekano cyahise gikoreshwa n'imitwe ya Wazalendo na FARDC kimwe n'imitwe y'ingabo z'u Burundi zagiye muri Uvira zinyuze mu mupaka wa Katumba zibohoranyije zambaye impuzankano zambaye impuzankano ya Kongo mu rwego rwo guhisha uruhare rwazo rutaziguye mu byaha bikorerwa abanyamurenge. Ingabo zo ku ruhande rwa leta kandi bivugwa ko zasuye mu misozi miremire mu gihe kuwa kane tariki ya 23 Mutarama zari zagabye ibitero mu duce twa Rugezi ndetse na Mukoko zikoresheje drone z'intambara bigakomeretsa abaturage 4 mu midugudu ya Mikenke. Ibitero kandi byagaragaje nk'ikiza nko kwica amategeko by'umwihariko mpuzamahanga yari yasinyiwe Washington, Rwanda ndetse n'i Nairobi. By'umwihariko ibyo byose rero bikomeje kugenda bigaragara mu buryo navuga ko budasanzwe. Ariko kandi uyu mutwe wongeye kwamagana umuryango mpuzamahanga kuba ukomeje kutagira icyo ukora ku iraswa ry'abaturage rikomeje kugenda rikorwa n'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse na Bujumbura. Yes, twirukanse cyane rero by'umwihariko reka dukomeze tuve kuri no nkuru
idasanzwe ikomeje kugenda itugeraho, ahubwo duhite dukomereza no mu yandi makuru arebana n'umutekano, politiki na diporomasi ariko akomeye ku ruhando mpuzamahanga. Turebere hamwe ibijyanye n'ibikorwa by'ubwiyahuzi cyangwa se ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigabaga i Bujumbura. Ibintu byakaze kandi byamaze kuba biba ibindi bindi mu buryo navuga ko budasanzwe. Nyemera by'umwihariko rero dukomoze ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diporomasi. Turebere hamwe bimwe mu bitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigabwa misozi miremire y'Iminembwe. Mu misozi miremire y'Iminembwe rero rukomeje guhura n'umunyutsi. Misozi miremire y'Iminembwe, amakuru rero akomeje kugenda atugeraho aragaragaza ko nyamuneka yakomeje guca ibintu, nabo imirwano yarangiriye hano gusa hitwa kuri Puezero, hongeye kugaragara urugamba rukaze kanya gato gashize. Ni ku bitero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyari kigize gutya kigabye kuri M23, ibintu byamaze kuba biteza akaga gakomeye cyane ndetse n'umutekano muke mu misozi miremire y'Iminembwe. Amakuru rero akemeza ko ngo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyaba kirimo kirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo kize kuba kigarurira ibi bice bivugwa ko byamaze gukabwa cyangwa se icyo bita gufatwa muri rusange. Amakuru ni menshi cyane hano arebana n'umutekano, politiki na diporomasi ku rwego mpuzamahanga, ariko kandi nyamuneka nyemera nkubwire ko FARDC na Wazalendo bakomeje kwisuka nanone mu misozi miremire y'Iminembwe ku buryo bukabije cyane. Barimo barisuka rwose ku buryo navuga ko budasanzwe. Ubu tuvugana amakuru namaze kwakira rero nyamuneka nyemera mite nyakugezaho kuko ntago ndi butinde. Ni mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu mujyi wa Uvira mu bice bikikije by'umwihariko intara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Haravuga kwiyongera ku bwinshi kw'ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro FDL ndetse na Wazalendo. Imitwe rero kuvugwa ko iri kurindwa mu gace ka Runingo kegereye ikibaya cya Rusizi ahagenzurwa n'ingabo z'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Amakuru yizewe rero aturuka ku baturage ndetse no ku bantu bari aho hafi agaragaza ko kuva ejo bundi hatangiye kugaragara urujya n'uruza rwinshi rw'abasirikare b'abarwanyi bitwaje intwaro berekeza muri kariya gace gafite akamaro gakomeye by'umwihariko n'igisirikare, bitewe no kugerageza inzira z'ingenzi zihuza Uvira ndetse n'ikibaya cya Rusizi. Abaturutse aho rero ngo babonye ibimenyetso simusiga by'uko leta ya Kinshasa ishobora kuba yitegura gukomeza intambara mu gihe uruhande ruri rw'amahanga rwo nta kintu riri kubikoraho, ngo ni imiryango mpuzamahanga. Bikomeje gusaba ibiganiro by'abanyekongo mu byihutishwa hagamijwe gushakira igihugu inzira y'amahoro arambye. Umwe mu baturage rero utuye hafi ya Runingo yagize ati twiboneye abasirikari benshi ba FARDC n'abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bakorana bakomeje kwerekeza i Runingo ku bwinshi. Uko tubibona bisa nk'ibigiye gutangiza imirwano ikomeye cyane. Dufite ubwoba bwinshi mu gihe twari dutangiye kwizera ko ibiganiro by'amahoro bishobora kuza gutangira. Ubu tubona ibimenyetso by'intambara nshya kandi twe abaturage dukomeza kwigwamo. Nubwo iyi myiteguro rero ya gisirikare ikomeje, umutekano muke muri Uvira uri mu bihe bibi cyane by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Amakuru avuga yuko rero abaturage bo mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu agaragaza ko abantu bakomeje kwicwa umunsi ku wundi, abandi bagakorerwa ihohoterwa, gusahurwa ndetse no kumurwa, gufatwa ku ngufu n'ibindi bikorwa ahanini bivugwa ko bikorwa n'imitwe ya Wazalendo, FDL hamwe n'abasirikare bamwe ba FARDC. Ibintu bikomeje gutera impungenge zikomeye. Abaturage rero bavuga ko imyitwarire myinshi y'abantu bitwaje intwaro by'umwihariko ishobora kuza kugira ingaruka bikomeye cyane ku baturage hato na hato, ariko kandi ibi bikaba byakomeje kugenda bihindura isura mu mateka
Cairo, Uvira ni ibice byakijijwe byagiye bigaragara uruhare rukomeye mu makimbirane y'imyaka myinshi irashize mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuba iki gice rero kiri hafi y'umupaka w'u Burundi n'ikibaya cya Rusizi byatumye kiba inzira y'ingenzi y'imitwe yitwaje intwaro, abacuruzi bitwaje intwaro n'abashaka kugenzura ubucuruzi kamere. FDLR rero n'umutwe ufite inkomoko ku basirikare n'inyeshyamba z'abahutu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda, maze imyaka myinshi ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse bakaba ari naho bafite indiri yabo. Wazalendo rero ku rundi ruhande n'imitwe yitwaje intwaro yita y'abaturage ariko akenshi ishinzwe gukorera abaturage ihohoterwa aho kubarinda. FARDC nubwo ari ingabo za leta nazo zakunze gushinjwa kurwana ku ruhande rw'abasivili cyane kugira imikoranire idasobanutse n'imitwe yindi, mu gihe AFC